Ушул уйдун баасын айтып койчу, канча экен? 250 доллар. 250. Сиздики? Ассаламу алейкум. Жакшы уй экен, бирок, байке. Бооспу? Биринчи туптун ажы. Биринчи туутпу? О, машалла. Мынакей, кимде-ким кызыккандар болсо, көргөзүп берем. Сүт каналдарын көрүңүздөр. Биринчи тууткун ажы. Эмне порода, байке айтып кой? Билбейсиз. Порода. Кыскасы 200 миң. Yo 200 öyle böyle. Канча? 250. 250 сурап атасызбы? Канчадан бербей атасыз? 210. 210го бербей жатыптыр. Жакшы уй экен бирок, барбы? Ысык атанык экен. Аттай дейт го байке. Номер айтабызбы кызыккандарга? Кылайм. Айтпайт экен. Бирок Таска жаат. мейли. Ушундай. Жакшы. Анда алдын карап кеттик туугандар. Ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналы катталуучулары, алып жакын көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 22 март 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базарына келдик туугандар. Рекламалык номерлерибиз 077 388 350 номерлерине байланышып, саан уйлардан сатам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. WhatsApp бар. Анда эмесе баштадым. Сиздер лайктан тырс уруп, сындырып көрүп туруңуздар. Ушундай дыйкандын уйларынан баштап көрөлү. Музолуу экен, ушуну көрөлүчү сурап, токол. Азыр эсинен. Байке, ассаламу алейкум. Канча экен могу уйдун баасы, музоосу? 220 миң сурап атасың. Музоосу жаңы туулдубу? 2 күн эркек ургачыбы? Ургачы. Канча литр сүтү бар эми ушул уйдун? Точно айта албайм, 10 литр уз. 10 литр уз бар. Канчанчы тууду? 3-чү музоосу. 220. Канчага бербей атасың сода? Берлекпи? Эч ким берлекпи? Сизби? 150 бердиңизби? Бербей атасызбы? Канчага болот ошондо? 210 миң. 210 миңге дейт. Номериң айтасыңбы? Жакшы. Айт. 0553 0553 67 67 00 81. 81. Каякта болосуз? Карабалта. Карабалта экен. Достор, желинде да көрсөтүп коеюнчу. Карабалта дейт. 210го берем дейт. Торпогу менен, музоосу менен. Мына желин көрүңүздөр. Сеники канча? 110. Бул биринчи туут экен, Биринчи туут кунажы 110 дейт. Канча литр берет экен? 8-9 берип атыптыр. 110 сурап атат. Канчага бербедиң? Сураган жок, азыр келдиң. Соодаң берсин, Номер айтасыңбы? Азыркы номер могайге дейт. Музолуу уйдун нээси экен, кыскасы. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Анда кеттик, достор. Кайсыл жактан көрүп атасыздар? Жаза кетсеңиздер да болот. Муна музолуу уй канча тууган? Байкеси, айтып коңуз. 130. 130 канча? Экеле күн болуп тууган. Экеле күн. Канчанчы музоосу? 3-чү. 3-чү музоосу. Канча литр сүтү бар? Кана? Узу менен турат дейт. Мына, машалла. 4 эмчектен иштейби? 4 эмчектен алып. Иштейт, Канча литр сүт берет эми ошо? Ошо точно Билбейсиз, Номер айтабызбы? Дагы сатасызбы? 707 54 54 70 55. 70-55 Петровкада болот экен, Жакшы, мына. Музоосу ургачыбы? Эркек. Эркекке мына музоосу. 2 күндүк. 2 күндүк. Рахмат. Мына уй канча экен тууган? Баасын айтып коюңуз. 120. Бооспу? Саамбы? Кысыр. 120 миң дейт. Жакшы, анда кеттик алдына карап туугандар. Бүгүн ишемби, пригородный мал базары бул жака көчкөн, көпчүлүгү билбегендиктен айтып жатам. Байке канча экен? Бас. 125? Мына. Биринчи туутпу? Биринчи туут 125. Мына артынан көрсөтөйүн, достор. Мына музоосу эркек ургачыбы? Ургач музоосу экен. Мына 4 эмчектен иштейт, Канчага бербедиңиз? Соода болду? 115ке бербептир. 115ке бербептир. Канчага болсо бересем мындай? 120. 120 болору. 120 дейт. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Жок, Рахмат. Кызыккандарга телефон айтпайт экен. Мына уйларды көрөлүчү. Эже, сиздикиби? Кимдики? Баасын айтып коңуз. 140. Сизди тартпайм, эже, тура бериңиз. 140 миң экен. Мунусучу? Билбейсиз, 140 экен, мейли. Эжем уялды. Эми алдына карап кеттик, достор. Мына уйду көрүп коелучу. Канча экен? Канча байке уй? Бас. 140. Канчаны тууган? Алтыны. Канча литр сүтү бар? Төлеген. Бооспу?
Жақын болuz керек. Қаншаға сауда болды бүгін ушул? 125 берет. 125 беріп атты, бербептір байке. Болuz екен. Қанша литр сүт береді туғанда? 20 береді екен. Қана? Қаншанчын туат ем байке? 140 дейді. Ha? Алтыны. Алтыны дейді. Алтыны дейді. Жақсы. Қызыққандарға телефон айтасыз ба? Жоқ, Мынау кімдікі екен? Ассалаумағалейкум. Қандайсың? Қанша екен бұл ұзалы ойы? 160. 160, екінші мұзосы. Ұрғачы ба еркек пе? Ұрғачы. Ұрғачы 160. Bir жұма oldu туғаны 160. Қанша литр сүт береді ем şu? 16 шығып атау. 16 литр сүт шығып атады дейді. Былтыр 12-13 берген, бұйыл қошты. Жақсы. Базар қанша қылды сода? 145-ке бербей атасың, а? Номерің айтасың қызыққандарға? 703. 703 799. 799 909. 909. Қайсылы районда боласыз? Тоқмақ. Тоқмоқ. Тоқмоқта. Чүйө боласы Тоқмоқ шаарында болады. Симент алған кімдікі я? Есі жоқ. Қанша екен симент ал я? Sementler 150. 150 дейді байке. Телефон сөйлесіп жатыр. 150 dedi. Aleykümselam. Telefonla ver. Az. 155 сұрап бұл жақта. Қана? Мұ мұзосы ба? Былтырқы. Бұл қанша бас? 70 дейді. Азыр учурунда боз кысыр. Geç boğaz eкен, Don Kabar деген канал. Мұнағыз қанша? Ассалаумағалейкум. 110? Жақсы ой екен. Бұл боз ба? 4 айлық боз. 7-8 литр süt var. 110 дейсің бе? Машалла, бағасы жақсы екен. Жоғын жолпы. 110. Қаншаға сауда болды? 95-ке бербедің бе? Кеч боз, Номер айтабыз ба қызыққандарға? Айтыңыз. Қана? 507 350 250. Қаяқта? Екіншісін туйткен. Қаяқта боласыз? Соққылықта. Çalsanızlar болады. Қанша екен бағасы? Қана байке бір көрсетіп қойыншы. Қаншаға сауда болады? 120 сауда болады. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Қанша бұл? 115. 110'a veresiz. Жақсы. Екінші тут. Sağın, ha? Mana. Az baykem nomerlerini aytıp berem. Mına uçu? Hani mamazı bile. 4. tut. Kança? 13-15 beret. Bağısı? 115, he? 112'ge berem deydi. Şurada uylarda izlegen bir tuğandar bolsa, çalsanızlar bol otaz nomerini aytıp bereriz. Kana? Alıştanda göset koyun. 115'ge verez, he? 110'ga veretken daha. 110'ga. 112, he? Nomerini saytınız. 0551 811 897. 811 897, he? Şunda. Şu nomerlerine baylansanızlar olur. No, bağısını aytıp koyun. Ya. Bağısını. 105. Pınarcı mı? Kısır, he? 105 değil. Ya kançağa soda olur da aytıp koyun şu. 120'ga berbe et abi. Kançağa verem değil. 120'ga berbe et kıskası. Allah'ır gerek. Kançadan eken? Assalamualaikum. 120. Sağ mı? Sağ. Bunun şu bayke. 130 deydi. Malumat beresiz mi? Kança litre süt var? Beret. 8. Kançançını tuğdu? 6 ay boz. Жақсы. Рахмат. Қана, daha қайсыны көрсетелі? Мұны көрсетелі. Мұзолы ой қанша? Байкеч. 160 мың дейді. Қана мұзос? Еркек пе? Ya. Erkek yani. Kaç litre sütü var? 7-8 litre sütü var. Kaçağa soda oldu? Ya. Pazar arkanda bir orada. Arkanda. Kaçağa veririz bolor? 145. 145 ya. 145 ke verem deydi. Kızıqqanlarga telefon aytasız mı? Aytыңыз. 999 15 19 98 nomerlerine çalsanızlar. Болады. Don Kabar деген. Qaysı rayonda bolasiz? Aleykümselam. Gel. Көрүп турасың ба? Жакшы. Эркек экен музоос. Qaysı rayonda болосуң?
Belotskiy ekan. Yaxshi, rahmat. Ya targ'il uy qancha bo'ldi, bayka? Kaç olan? Ha? Bahası. Aldınız mı? Satas 135. Koya tursanız belki muzosu erkek burgaçı o. Burgaç kaç litre sütü var? 4-cü olası. 4. olası süt kaça verir? 14-15. 14-15. Targıl uy yaxşı süt verir deydi. Tura olsa? Oşol tura deydi. Mına. 4 emçekten işteydi. İşte. Mına buyursanız eceme satı veriyor şu yerde. Kançaga soda oldu bugün? Yemi. Ha, sahipta görüp atadi. 4 ötek işteydi. Yumşak gene. Ay. Kırırmandalar görgözüp de koydu. Sodalasın evi. Bir öyle de. Burgaç ki meyli soda kılıversin. Biz kettik. Dostlar. Aldığını qarab. Qana. Tak, bu nerede daha yaxşı bir jovan. Uy turadi. Assalomu alaykum. Sizniki qanchada? Bas. 150. 150 ming. Boz, qisir. Boz. Qancha oy boz? 6 aylık. 6 aylık ha. Bas 150 ha? 150 su var. 6 aylık boz deydi. Jergilikte uylar, jovan. Yaxşı. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Yo'q deydi. Yaxşı. Buni ala qancha ekan baykasi? Alan bas. 145. Qanday hozir uchurda? Bo'sda, ha? Qanchanchisi ichinde? Birinchisini to'y bu. Oo, yaxshi ekan, yaxshi. Birinchisini to'ydi mana jelinlari. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi? Yo'q, ha? Ma, rahmat. Qiziqqanlarga telefon aytilmaydi. Buna to'qol uy bor ekan, yaxshi. Cho'q. Buna uy kimniki? Qandaysin? Qancha bas? To'qoldin. 190 sırada. 190. Qancha litr sütü var hem aytchi? 15'ten 20'ga çeyim. 15'ten 20'ga çeyin beradi. Qanchanchini tuğdu? Ekincini tutdu. Ikinchisini tuğdu. Qiziqqanlarga telefon aytabizmi? Ya. Aytыңыз, onlayn satasiz buyursa. Ha, bundayla. Ha, ma'qul. Bir öyle de. Bir öyle var ekan. Şunu qanchaga berib edingiz? Anda aytib qo'ying shunda. Bermagan bag'ingiz. 170. 170 ga berib edingiz. Ha, maşallah. Biroq yaxshi uy ekan. Ne parada bu? Ya. Şivit. Biroq yaxshi ekan jelin. Telefon aytsangiz bo'lmoqda, satmoq. Sherdanlar satasiz. Ma'qul. Ha, do'stlar, buna qunajimi bu? Qancha bas? 130 to'qol. Qisirmi bo'z bu? Boz. Bo'z. Çay bo'z, ha? Kalıştın içinde. İçinde qalishtin. Qanchanchini to'ydi? Birincisini tut. Birinchisini mi? Ha, soda bo'ldi u bugün? Beri Qanchaga? 110 beri. 110 ga beryapti. Buna uy kimniki? Boshqa şey. Neyse. Maşallah. Assalomu alaykum. Qancha? Çocukdaydı. Ya, bahasını aytib qo'yma, esini so'ragan jo'qman. Bahasını aytmaysizmi? Bahas. Basın bilmiyorum eşim. Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. O'tіңіз. Aqiri Xudoga shukr. Esi yo'q deb baylab qarmab turadi, biroq. Esi yo'q deydi, mayli. Qancha ekan bayka? Assalomu alaykum. 130 sırada. 130. Bul boz san. Qancha litr süt beradi? 18 beradi. Ha. Buna jelinlerin dostlar. 18 deydi. Qanchanchini tuğdu? 4. 4. Nomer aytabizmi? Yo'q. Ha, ma'qul. Yaxshi. Ha, tag'i. Bir o'lch oldini qara. Qanday? Aytchi bolalar. O'tasizmi? Qandaysiz? O'tіңіз. Qaysidan boshlaysiz? 4 senki. 3 he? Qara. Buni bo'z, he? Bo'z, birinchi tut. 8,5 ay mana. İki diş. Birinchi tut. Bahası? Bahası 150 bin son. 150 ming kemi var. Bunuzu? Muz otuşı boyunca bu da boz. Bu da birinchi tut, he? Birinci tut. Oh, maşallah. Yaxshi ekan, Şivitslik, na. Bahası? 150 bin kemi. 150 ming kemi var. Tushirib berasiz, yaxshilar, he? Dastavkalarini qilib berasiz. Ha, andan keyin bulu ekan, he? Bul qanday? Bo'z bu. Birinci tut erkek torpağı menen. Ha, birinchi tug'an, ha? Tug'an eknaki. Torpog'i menen de. Ha, torpoq cho'ng'ayib qolibdir ku. He? Ha, torpoq cho'ng'ayib qolibdir. Buning bahası 170 ming.
Bu qancha litr süt beradi? 10 litr sütü var ekan. Mana bularni oldindan ko'rsatib qo'ying, tuğanlar. Birinchi tut qunajindan. Hoppa. Tak. Manaki. Birinchi tut. Ya, muzosi bor. Parada ekan. Nomeringizni aytingiz, qana qiziqqanlarga. 0777 43 16 26. Qaysi rayondasiz? Soquluqda, dag'i bir nomer bor. 507 87 02 52. Şu nomerlarga baylanışıp buna dastavkalarını qilib berem dedi. Birinchi tut qunajini izlegenler bolsa ekovi bor ekan. Shularga qayerlar öresizler, he? Maqulanda. Dastavka qilib berasiz, he? Balarni tushirib berasiz. Bo'ldi. Mana don qabardan chalib atam desa kishini tushirib berasiz, he? Ancha eski qoldi. Ancha, maşallah. Mana chalaverasizlar. Tak, bu yoqda ko'raylikmi? Qana, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qana, qaysi sizniki? Bu Muzoluy. Muzoluylar var 3 baş. 3 baş. Maşallah, cho'ng-cho'ng. Ular kene to'qollar ekan ham og'a. Bu qanchanchi tug'di endi shu? Buna muzos. 4-muzosi ekan. Erkak burg'achi bu? Burg'achi, 4-muzosi. Qancha litr süt beryapti? Kichkina. Qazingchi, пожалуйста. Ha? 18 litr süt var. Ko'ytyapti. 25 gacha bergan, he? Ha, maşallah. Bahsi 170 ming. 170 ming so'rayapti. Kemi bo'ladi. Qana, bu yoqda ko'raylikmi, he? Buningizchi? Bodduruyor uçak bunu. Boddur. Bu paroda ekan, he? Torpog'i, ya. İskustuyum Iskustuni qo'yilgan ekan buni. Mana. Qancha oylik? Anguska deydi. Bir oydan oshibdir. Qanchanchi muzosi? Birinci olası. Birinchi olasi ekan, yosh uy ekan. Alato paroda. Alato paroda mana. Gelinleri de standart. Standart yumshoq, he? Yumuşak gelin. İşteydi, he? İşteydi bari. İşte bahsi 180 ming. 180 ming. Qana üçüncüsü? Tarıgılı. Targ'il. Oh, Targ'il uy. Qana? Balası erkek. Balasi erkek deydi. Targ'il uylar yaxshi bo'ladi deydi-ku negiz. Qara erkek balasi. Buni qaravi. Emotqa. Ha, narjaqdan. Ha, bu da jo'on turpoq ekan. Erkek ekan, he? Erkek ekan mana. Tuğanlar ko'ringizlar. Bu qanchachimiz muzosi? 5. olası bu. 5-chi balasi. Targ'il uy. Jelinler ishteydi, he? Gelinleri işte. To'rt o'tak, yumshoq. Buning bahsi 165. 165. Kemi bo'ladi. Kemi var. Nomerini bir aytaymi? 505. 505 27. 27 0590. 0590. Buna 3 uy muzollari bilan sotiladi. Adres Qarabalta, he? Adres Belotski. Ha, Belotskiy kechiringizlar. Belotskiyda ekan mana. Belotski'nin özünde. O'zida ekan, sentrinde Belotskiyga. Mana chalaverasizlar. Don Qabar kanalidan chalib atam desa skidka qilib berasiz. Oldu inşallah. Dastavka qilib berasiz. Dastavka qilib beramiz barına. Bo'ldi, rahmat, he, anda. İyigilik. Yaxshi. Shunday bo'ldi, tug'anda. Biz tartib o'rgazib berdik. Nima uylar kimniki ekan? Qandaysiz? Qancha bas? 165. Muzolu uy, he? Qanchanchi muzosi? 3-chi deydi. Qancha litr süt beradi? Ayt. 12-13. Qanchaga savdo bo'ldi bugun? 55. 155 ga bermeding. Noda seniki? Çaldı. Noda seniki emas, ya. Nomer aytabizmi qiziqqanlarga? Uydan sotasiz balkim. Bormi dag'i? Bir o'ylab. Dag'i bor, he? Ayt nomering anda. 05. 05 meni. 03 89 80, he? Yaxshi. Mana shu nomerlarga baylansangizdar bo'ladi. Biz nomerlarni olib beramiz tuğanlar. Sizlar olib, chalib alsangizlar bo'ladi. Alam degan bir tuğanlar chalingizlar. Mana. Muzolu bu ekan. Urg'ach ekan muzosi. Urg'ach. Bu cho'ng uy kimniki ekan ya? Yesi bormi ya? Yo'q ekan, cho'ng uydi. Yo'qda torpoqda savdo bo'lib o'tadi. Cho'ng uyning yesi yo'q. Yesi bormi? Bilmiyor. Bilmaysa. Bu uylar kimniki bu uylar? Tizib qo'yib turib. Bayka, assalomu alaykum. Qancha to'qol uy? 175 muzosu. Muzosi meni erkakmi muzosi? Erkak. 175 Angus. Uydagi Angus o'xshaydi. To'qol shvitslik. Qanchanchi muzosi? Birincisi. Oh, birinchisi ekan. Qancha litr sütü var? 11-12. 11-12 litr süt beradi. Mana ko'rinishi to'liq. Nomer aytabizmi? Qiziqqanlarga aytingiz bayka. 703 bilan. 703 69. 69 Daha 69. Dag'i 69 85. 85. Qayerda bo'ladi uy? Poltakta. Poltavkadagi. Mana do'stlar. Chalaverasizlar. Qancha litr süt beradi dedingiz? 12. 12 litr sütü bor ekan. Ushul qancha bo'ldi qunajin? Bas.
Ha? 155 satıldı je satasız mı? Sırap atası. 155. Boğaz bu. Boğaz. Kança ay boğaz? 6-7 ay oldu. 6-7 ay boğaz eкен. Жақсы. Қана? Көргөз қойчу, желін қойып қалыптыр бе? Ha? Ha, желін қойып қалыптыр. Биринчисине боğaz екен, he? Номер айтабыз? 2 Номер. 700 менен. 400. 192. Кайсыл районда боласыз? Панфилов районда, he? Şu номерлерге байланышып мына биринчи туут кунажын алсаңыздар болот. Канчага бербедиң? Болотун айтчы. 145. Ошого бересиң? Базар канчасы? 140ка бербей жатты. 145 санагандарга берет экен. Чалсаңыздар болот. Рахмат, эйним. Мына. Алдынан да көрсөтүп коеюн. Сокулук мал базардан көрдүңүздөр, лайк басканды унутпаңыздар. Ар дайым көргөзүп берип турабыз. Сиздер менен канал автору Данияр Дон Кабар каналы болду.